ano me challenge amaka say me face pa ye embla me wuye ewu me wu for 1 week when no confirm me dey ewu was there any doctor's report about hospital win 1 week ni na da one obi baka do ye coma enye coma nti ba ze no chede na ewu oba na dan da kore na answer anade what really happened sanye koye no sanka me sofo no wa ha na obetumi a chire mu eba ne sa na ye owu no me sofo ese yankopon ka chire nsa ma ne mbo ebusuan ne bi amane but omo a omo betumi aboa me sofo na omo ahwe sa na ebe ya body ne mpolo eye ma solemba nti ndi omo ye ne so omo koto spray na omo koto bucket fofolo nti de bia no omo pupa me body no na omo aso fan di siwo nti eda me mani sote me na body no se mi ha na yese dokono. Wow, this is here to age owumpo suro owumpo owo de ato me danti no mi suro wu to me ben we owo so ba ye ombokoko wu ya wu se body ni dawo nti na emu de gina nchan na wo body no so dawo ukọ hu ran ukọ hu wo be ye de wo be ye bia sanka obetumi ama na sole bat na ho awo nchene no wo rusu wo be flow bi obetumi apply flow bi bat na ye san flama no. Wow. But in impanente ba wo de wo kasa wo wo te wo pepe me de no me wu ya na me da ho na me sole no pepe me hu abofo mienu na Lucifer nso abofo mienu a omo pele body no ho so ne owo yakopon na abofo yi me na owo bonsam na abofo yi me na otenan de etiele se me abofo sisi a me eye omo de ndwom ne bre me no de metumi aka for mo so mo ya abofo mo ye TikTok pa na obi mu kita ataban mienu obi mu so de ye baako ba me kire aha ne ha nti me fan so obi de ye 4 obi so de ye 2 obi de ye baako nti na but Lucifer de no esopan but fita bia nim tuntum nko a ya abofo no efirifo nyina wo ya nkwa abofo no ebi mu ho no mo body nti se ofiri. I don't want peace. I want problem. Always. You get it. If you don't get it, forget it. If you don't get it. Yes, yeah. How can you tell me this story? All the lie. You said all the lie. Welcome to the rich. Welcome to your tenan. Yankopon adom. Abe to send in share za abe bebre. No there you're young but first and work out come shenyi baya na yenwa that do bi today maami Grace or we do fam do come shenyi boy there or ye penny ni we young there quite young and as a friend ebe age no started A friend I started 23 years. 23 years. I'm 23 years. Na chere sisi e dey twemu and then number 50 will be an oh there be you see there more 31 32. Oh son are still young no I don't know bantam nah. How was the calling like? Because 23 then I may sure they be a young girl be see a bar who akona me ba wo menya asomdwe na yakopon so afro abon samlo tro na boys so wortro a friend there e wo so there e den atam so a emfa ho ne wo ya akwala yankopon betumi afula akwala wo 12 years de enya ne se wa bla bokonkon be so nyame ni na ya mensa no so de da wo so a ofula wa no ansa wa fula nti emfa ho ne age yankopon calling emfa ho ne age aya wo fantene ya me den so ya anyam nka me fantene infantino kra fantene me no mantena ho me obi a me na me sa okay but wo fantene ya me den so ya na do bia hye but zamre bi sangin there a friend him there young na a friend badam na challenges bebre wo at the age of 23 na yankopon frawen. What are some of the challenges that you go through? Another how that na yankopon so afro because in the shares of the hours just in my friend and I we boy as na no nyim ni reasoning. What's an about then? Me fle no e kan no ho mbla me tu kwan ko Lebanon. Oh okay. I call Lebanon nyina. Ma call Lebanon ba ma koye servants fie so no bi. No ho na fre no ko kan no ho. Nti eye te say abodam no na mo me tu play mobile. Wow. Nti ye ba ye na nkasa na me sofo bom paye na adum ni bi kura esu bi kura na ye edifo nti emu no na enjom to on start say eba
nti eno kra no me challenge amaka say me face pa ye embla me wu ye ewu me wu for 1 week ewu for 1 week wu for 1 week wow mental so there ewu den call bowa na there answer ewu ya nipa wu ya bi na me wu e then answer because the echo fasa we ne ba ye nyina ye na me obi ana me damoti ano na me ye konfu edwuma okay na before nyame be fro na kom na me kom na me ya konfu edwuma but eto mmiri bi me na moti afo no obi di na edwuma ba na me ya enye ye bio so ntina I say din bo no edoso nti me ye se da bi me amafa me ho adwen na ma pesofu bi a o ye din na makone nche ne wetutu saa ne mani mu a ti me asori de me chenchi ma bia ansa na me behu me sofu yi na membi so a common side ono so no ye ade bi owo fie akom bi owo fie na obey obesi wodo na start ya na de wa na da wa dwen de no ekoma benya hu skanti started there rekom oh there be na wo mpapa fie oh papa ni fie ba eminyini ni ade ne start na menim se wo mpapa ni fie enti echire kura ansa na mma me be chechiri ni se sa ade no wo mpapa fie wow ema ye ko bebi ana me na ba ye na abusum fie ho no mpa obobo ho mpa ya asanka sa ade ne be eri fie me so bat entwa so nti afen be hu sa ade ne ya ade a echire no na ahyase no na eda wom me ye adwuma pristia takwa galamse ntwoma na ade nti na enije wo mti na me ni twoma ne ye baaze ntwoma che se wo ye wo de me ye me de but motiafo na echi gold ne kamede ho nti me fa ne awo ye ntwem ye na ho na abotamre ne zibi o ha ye bakasa pa ye baba nwom no do today obi ye gold adwuma woso ye gold adwuma but emotie no tum kafa nyimpa no gold no abaka wo de no nti wo hola wo nya hwe but me hola minya na cheda galam se adwuma ni nyimpa papa o ho de o na me ye adwuma na nkasa amante takwa pristia ne maso matena takwa abonto akọ kakra akon matena kakra nti minyim mareka ne kakra but owu asem ye di be mi na oye hu kakra bi orehwe na obaka de wana na confirm de ewu was there any doctor's report about hospital win 1 week ni na da one obi baka do ye coma enye coma nti baadze na ochede na ewu oba na dan da kore na answer anade what really happened kwaye no sanka mesofo no wa ha na obetumi akirem eba ne sa na eyi owu no mesofo ese yankopon ka kire nsama ne mbo ebusuan ne bi amane but omo a omo betumi aboa mesofo na omo ahwe sa na ebe ya body ne mpolo eye ma asole mba nti ndi omo ye ne so omo koto spray na omo koto bucket fofolo nti de bia no omo papa me body no na omo aso fan di siwo nti wamba mo wamfa indra wo use wo much what the preserve yimpani bi debi pepa na omo pepa mo na omo abom so na was enja hom so me dafa kosa ka nti eda me mani sote me na body ni se mi ha na ayese dokono wow nti menim ni nyina but baby a into me nko na eye me hwene so the body ni enu aye 20 se obi a wa popolo no nti echire na mentumi kra na nti be ma nti na meguden wow na me na aye gojogojo kra wan for wan ko hospital so me dede mi se ya but na so for na aye do wo enyisum bi de ebaba nkom ano de yankopon na ne kasa fa wa aye se ya kwankyera yankopon de ma mo nti na mma me kra nim nti later one kra na mma kan na mma me ye ne sesa ote ya anke bia sam nka me hya mo kyera na mo esie mi because one thing ka ya ye me hyehyɛ na kyerɛ na ai da enye sofo na enye ne te ananye ne ye dwuma na da masim ne sinya da enye we busuafo te na na me kɔ na asɔle okay nti me kɔ outside na me ba ye ne mu na ade ne ye me sa aboda me ne mu nti mu empai bompai wo ne mu na na wo ne ba ye no wow so no na afa bi mpapa ma fa de ma afa mi se ye ka de abebiri this is here to owu mposuro owu de
ato me danti no me nsuro wu otumi ba hu se wo so ba ye ombo kokko nyo wow na afebim pa na obi be kede iwa awi sisi aye kede awi ewude bi awi nyim ma ihe ina ye nyim because awa akwa aba iwa awanka so nyim paduani hu de ekra na efiwu mu image na ho ma wo body ne da wo ana de hu de akọ baby ma won use nkita ho bi ahyasen de wuwu ya wa wo be hu se wuwu ya wo hu se body ne da wo nti na hu de gina nchan na wo body no so da wo wo hu ran wo hu wo be ye de wo be ye bi asanka wo betumi ama na sole but na ho awo wo nchene no wo rusu wo be flow bi wo betumi apply flow bi but na ayesa mflama no wow. But nimpa na nti ba wo de wo kasa wo te wo pepepe but omo wo ho na nti na itumi fi wo body no ho kone na me ya na de bi agina wo body no me de no me wu ya na me da ho na me sole no pepepe me hu abofo mienu na Lucifer nso abofo mienu a omo pele body no ho wow na chade abonsam na so abofo bebele omuso wa abofo sa se na nyame wa abofo sa na bonsam so wa abofo no no mbi sadamasini yenya na nti bebre de asofo ni bia wo ya asɔre izimbia wo bobo bona ade wo de wo de cartons ni bi wo hoye abonsam na abofo ni zin oye no kwa mpa che no kwa nti na ma abofo ni bi wo zin enyim bi wo zin sisi ade mi refi wow sisi ade sa meka se bi wo ma adwemi sisi ya mi rebi na sunsun ya owo nyankopɔ na abofo yi me na owo bonsam na abofo yi me na otenan de etiele se me abofo sisi ya me eyo omode ndwom ne bre me no de metumi aka fo mo so mo ya abofo mo ye TikTok pa na bi mu kita ataban mienu bi mu so de ye baako ba me kire aha ne ha nti mefa so obi de ye 4 obi so de ye 2 obi de ye baako nti na bat Lucifer de no eso pa but fita bia nim tuntum nko a nti but yanko abonsam na abofo ni na ye tuntum omo ataban de o te se nnumanya omo didi wo bola so sa pete no omo ataban no but eso na nyankopɔ na abofo ni nyankopɔ na abofo ni ye fita omo de no so fita kala bi wo ye kokɔ nyankopɔ na abofo no wo ye akokɔfo anade wo ye bibifo te de emo flafla okay nti botu ya abofo no efirifo nyina wo yankopɔ abofo no ebi mu ho no mo body nti se ofiri jato wow nti yankopɔ abofo no te se ya ye nimpa ya ye gumu ahodo no saa na abofo te but abonsam na ze nhonze bia na ntaba na tuntum kala bia ni omo de ndi tunkola ba wonyim pedua no so e omo ni pedua no de akwai te se obi a no ho ahyehye apoapo omo chada ntene te se yankopon sa ne yeti omo ntene omo bibia na nso wo ho sa na okaba ndama na aka de ebibifo wahwe he na wadze ba abonsam ntina sebi ye kasna adwen papa nyi yeti oh there be onto that there be onto that say Lucifer no so no onto sa but adwen bone no e na amasisi a ne tibi asesa I want problem. Always. You get it? If you don't get it, forget it. If you don't get it. Basia, how can you tell me this story? All the lie. You said all the lie.